ayibaphathi kahle abomkhonto wesizwe lento yokuthi okuhle abakwenzayo akubonakali futhi ngeke ukubone bekuveza kumabonakude. Njengale simo esingesihle esivelele abantu basuthu ngathi abomkhonto wesizwe baphume ngobuningi babo besiza abantu, kodwa lutho ukuvezwa lokho kumabonakude. Ngoba nakho befuna ukupenda abantu be-MK bebizwe ngamavikela mbuso. Baphinde bacasulwa inkulumo kaHerzog ngokuthi ubize i-MK ngesitha sokuqala sabantu abafuna ukuphazamisa ukuthula, ngoba nakho befuna ukugeyina ipower ngendlela engekho right. Siyabingelela, sanibonani ama-MK amahle. Sisenkingeni. Yabona umzabalazo sikuwona awululanga. Futhi awuzuba lula ngathi kunaloko uzoya ngokuya uba nzima. Siyabona-ke ukuthi kwenzakalani eSouth Africa. Ngike ngakhala kakhulu ngabezindaba. Asisafuni nokusebenzisa amagama athize ngoba even ama-account wethu ayacishwa manje ngoba bazama ukusivala imilomo. Manje sikufanele sivele nje sihlale la kulolu lomdabu ulimi sishaye usiZulu makucaca ukuthi kanjani. Yabo nje njengamanje there is something esiyibonayo enhle eyenzakalayo. Ama-members e-MK, they are on the ground. Kulabantu abakhahlamezwe isichotho laphaya koThongathi. We've seen izolo ama-members wethu esiza abantu lapha, abantu balethelwa ukudla, abantu banikezwa izinsiza. Kodwa lokho kuze kube manje ngikubona kuvela la ezindabeni. Nanamhlanje siyabona osomabhizinisi baseThekwini namaphethelo bakhiphile nabo la bathatha la bethatha khona kwahlanganiswa kusizwa abantu. Kodwa ngeke sikubone lokho. Why? Ngoba kuveza lesiya sithombe sokuthi kanti abantu be-MK banani, bangabantu. Ngoba into eyenzakalayo manje thina sibukwa bafuna ukupenda isithombe esithi abantu be-MK bangamavukela mbuso. If uyizwile i-interview kababa uHerzog izolo, usepende i-MK njengesitha sokuqala. Sekuyisitha sokuqala sabantu abafuna ukuphazamisa ukuthula, abafuna ukuphazamisa umthethosisekelo wezwe, abafuna ukuphazamisa into just because bafuna ukugeyina ipower ngendlela engekho right. That's what amazwi akhe lawa awashilo. And sibonile sekunamasosha already asela e-KZN because kunalezinto zokuthi i-KZN bafuna ukuyibona kunempi. Bafuna ukubona nje kunempi and bese bathathe bapende leyo nto bayiphine to ubaba uMsholozi ngokuthi kuthiwe uyena umsusi wothuthuva, ngoba uze wathi lo amlungu uHerzog bafuna ukubona ukuthi le MK ingayini if uNcamalala engayishiya le planet ahamba emageyithini avuthayo kaheli. Amazwi akhe lawo aphuma kuyena ngqo emlonyeni. Manje sike enkingeni-ke nje bafethu, njengoba ngithi umzabalazo sikuwona awululanga and ngiyafisa abantu bakithi bafundiseke bazi ukuthi kwenzakalani ezweni, ngoba kunabantu bakithi abaningi abantu bakithi ngiyabona abazinaki izinto. Bavotile, abanye abazange baye ngisho ukuyovota, abazi nokuthi kwenzakalani. Yabo nje kuba lula-ke abantu abakanjalo ukuthi baphambeke, ngoba masowufuna njengoba bengazi nje manje ukuthi kwenzakalani, mhla bethi bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani bazohamba bayobheka izindaba, bafike bathole lento eyakhiwe lapha ezindabeni engekho bese bayikholelwe. Yingakho ngithi umzabalazo sikuwona awululanga and indaba ye-peace nakuba asijabulanga kangakanani, siyayithandazela, siyayinxusa indaba yokuthi akube nokuthula. Kodwa yabona njengoba beyifuna lento ukuthi impi ibe khona,
noma ngabe sekuthiwa thina sizibambile asifuni, bazogcina besifaka umunwe esweni. Ngale ndlela ukuthi yazi ukuthi kwenye indawo singabona ama-members wethu elokhu entshontshwa nje eshabalala phambi kwethu ngoba kufuna ukuthi size sisukume thina bese siyalwa bese kuthiwe nabo-ke, uyabo? Sizokubona kwenzeka. If thina asibaniki le satisfaction yokuthi senze lento abacabanga ukuthi sizoyenza noma bafuna ukusibona siyenza, bazogcina beyiqala bona into ukuze thina bese siyaphendula bese kuthiwe nabo-ke niyababona. Sikuleyo nkinga nje and I wish bafethu singa-understand-ani sonke ukuthi kwenzakalani. Kuqale kwathiwa kunamaphoyisa awu-600 adiployiwe KwaZulu Natal ngoba bekunalezo nsolo zokuthi kuzoba khona udlame. Sithe sithi hhayi okay, mhlampe ingona kube kuvota. Sibonile emavidiyweni izolo imihombe yamasosha ingena ize KZN, okusho ukuthi ngampela akhona ama-preparations ukuthi bafuna kwenzekeni KwaZulu Natal. I think bafuna ukuyiqala le nto bese kuleyibhelwe thina ma-MK amahle njengokuthi sabantu ababasusa bothuthuva, akufanele basi-sideline nje sibe nje izitha zokuqala. And angeke ngibe surprise masibona KwaZulu Natal sigcina i-opposition party nje, bahlangane bonke bona bazwane, thina kube yithina la bengathi siyahlanya esiyi-opposition party. Kunjalo-ke e-Afrika, umuntu olwela inkululeko yomuntu omnyama oyifuna ngokuphelele uchonywa othini, kubukiswe ngaye as if ngazi kuphushwe, siyazi kwenzakalani komongameli wase-Libya. Ngeke ngilibize negama ngoba mhlampe ngase ngizithole siyazi kwenzakalani. Bonke abantu ama-leaders ase-Afrika abelwela ukuthi umuntu omnyama akathole inkululeko ngokuphelele. Siyazi ukuthi awekho namhlanje. Siyakubona-ke they want to create the same picture ngoba bunxamalala. Bafuna ukwenza the same thing ngaye. That is why bethi, because izinto abay'fisayo lezi, njengoba uLwamlungu ethi bafuna ukubona ukuthi MK ingayini ngaphandle kwakhe. Hayi bo.